Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlakulelo 243 inkosi usephama kwebandla. Hamba kahle, hamba kahle, hamba
Asibonge. Amen. Lesi sihlabelelo safika nengilosi uhlaleleni. Wathi siyohlabelela siqondene nobaba ilanga. Yikho sihlabelela namhlanje. Amavesi amathathu okuqala noma amabili okuqala amavesi aqondene nesililo sokusho baba ilanga. Bese kuthi ivesi lesithathu liqondene nokucela uNkulunkulu ukuthi ebuyise ubaba ilanga. Amavesi amabili okugcina aqondene nokuba sibonge sijabule ukuthi ubaba ilanga ubuyile. Ingilosi yakhuluma ukuthi kubo bonke abaprofeti abake babakhona akakho umprofeti owake wathi uzobuya ngesikhathi esithize ebuye ngempela ngaleso sikhathi. Ubaba ilanga ngikade ehamba emhlabeni wathi uyobuya phakathi kweminyaka engama-30 kuya kwema-40. Ingilosi ama-30 aphela ngo-1977, meaning ngo-2007. Ingilosi yafika towards the end of 2006. Yaqala ukukhuluma ngobaba ilanga ngo-2007. 30 years ubaba ehambile emhlabeni. Yasitshela ukuthi njoba ilapha njena ihamba nobaba ilanga, ibuye nobaba ilanga. Kodwa ke ngoba waba umuntu osenyameni asikwazi ukuthi simbone. Sakwazi ukubona ingilosi ngoba ingilosi ziyabona, kodwa umuntu mase ehambile emhlabeni awukwazi ukuthi ungabuye uhlale naye umbona. Akaze kwenzeke in the history of man ukuthi into ibenjani, kodwa ingilosi ziyakwazi ukuhlala nabantu. Ngakho ke ubaba ilanga sowabuya. Amen. Leli bandla ibandla lakhe. Amen. Ubaba ilanga
amagama akhe agcwele uJohannes Galili Shembe, kodwa wayejwayele ukubizwa ngokuthi uGalili Shembe. Nasesikoleni wayebizwa ukuthi uGalili Shembe. Bakhona abantu abakhula nobaba ezikoleni sibazi, njengo Professor Vilakazi o Professor Ngcobo noma Singa. Bonke labo abantu ababekhule nobaba ilanga babejwayele ukuthi uGalili Shembe. Ngiyazi ukuthi kuthina ukubiza ubaba uthi uGalili Shembe kuba into enkulu. Kodwa uma umuntu sewahamba emhlabeni ufanele ukuthi ebizwe ngegama lakhe. Umuntu omkhulu kunathi sonke lapha emhlabeni uNkulunkulu. Igama lakhe uJehova. uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi siyasibiza igama lakhe sithi uJehova. Ngoba igama lakhe ufuna ukubizwa ngalaziwe ngalo. Umuntu wesibili omkhulu kunabo bonke abantu uYeshua. Leli igama lokuthi uYeshua kufanele ukuthi silibize ngoba igama lakhe. Emakhosini akwaZulu inkosi enkulu kakhulu uShaka. Leli igama lokuthi uShaka kufanele silibize ngoba igama lakhe. Na wonke amakhosi akwaZulu siwabiza ngamagama. So ukubiza umuntu ngegama kakhulukazi sowahamba emhlabeni akukhona ungamhloniphi. Njengamanje sesina imvume ukuthi sithi uzwelithini, inkosi uzwelithini noma ingonyama uzwelithini. Ngoba sowahamba emhlabeni. Ubaba mkhulu siyesimbize ukuthi uIsaya ngoba sowahamba emhlabeni. Nama Muslims ayambiza umprofeti Muhammad ukuthi uMuhammad. Kodwa in brackets besibethi peace be upon him. Noma lesizwe lesisithi ukuthula kube kuye. Leli gama ukuthi ukuthula kube kuye lichaza ukuthi ngiyambiza kodwa ngiyamhlonipha. So mangithi nje peace be upon him ngiyambiza kodwa ngiyamhlonipha ngoba ufanele ukuthi igama lakhe laziwe. Ngoba uma igama lingaziwa lidala ezinkulu izinkinga kubantu abasuke bengazi ukuthi ukhuluma ngobani. Ngake ngafunda ku Facebook abanye abantu azinoma ngamaKristu noma yini athi amaNazaretha akhonza ilanga. Umholi wabo bathi ilanga. So lokhu ukuthi ilanga wayesekuqhathanisa nento yaseBabylon ukuthi bakhonza ilanga. Ngoba manje uma uthi ubaba ilanga as it is umuntu ongazi lutho akazi ukuthi ukhuluma ngani. Futhi uma usukhuluma isingisi kuba lukhuni kakhulu. Ngoba uyawungazi noma uzothi our father the sun. Noma uzothi our father the ilanga. Uyabo? And konke akuwakho umqondo. Umuntu ongazi lutho ngobaba ubaba ilanga akuwakho umqondo. Mase uthi ukhuluma ngesingisi they can't understand what you mean. Ukhona omunye umlungu ngathi ngilukhuzwa wathi what do you mean by this? No, it's Galili Shembe. So when you are writing English, you have to give the proper name. Galili Shembe, our Lord. Rather than say Ilang, because Ilang aglona igama lakhe. Kuthiwa yini ngesizulu? Ukumthakasela nje. So akwazi ukuthi ubize ilanga ngaso sonke isikhathi to the people who do not understand, and when we are talking officially. Ukuthi ilanga eminyakeni ephambili kwakushumayela indoda ukhona ubaba mkhulu yathi ngithe ngilele ngabona ilanga lihamba lithe iphathi nomkhathi
laseliwela emhlabathini laselihamba selihamba phansi laze layosithela ithe masithela kwaseqhamuka inyanga yahamba ithe masiphathi nomkhathi esiwela emhlabathini yahamba aze yosithela wayesesuma ubaba mkhulu khona lapho ethi bengalona ilanga leli futhi bengasiyona inyanga bekungabaprofeti ababili abayovela emva kwami wathi laba yibo laba ababhalwe kwisambulo 3 okuthiwa abaprofeti ababebembethe amasaka abaprofeti ababili abayovela emva kwami kutheke uma sekuvela ubaba ilanga kwasebethi abantu nanti leli langa ubaba mkhulu wayikhuluma ngalo uma sekuvela ubaba inyanga yezulu wathiwa nansi le nyanga le ubaba mkhulu wayikhuluma ngalo kodwa leli gama lokuthi ubaba yilanga lahlanganisa izinto eziningi ubaba ilanga kwakuumuntu owayeyilanga ngempela in the true sense of the word because ubaba ilanga wawungeke ubhekane naye emehlweni lo muntu wayemuhle ngendlela eyisimangaliso futhi esabeka ngendlela eyisimangaliso ongeke ukwazi ukumchaza ukuthi what type of a person is this lokhu ngazalwa kuze kube manje angaze ngimbone umuntu wayefana nobabili wayengadingi ukuthi ezefake ingubo engiyifakile ukuze bonakala ukuthi lo muntu lona akusini umuntu ngake ngahlangana naye kwalofu time empangeni efake isuthu nje engena esitolo kwaphenduka bonke abantu ngishabelungu bathi inhlobo nomuntu lo noma ngabe uhlangana naye noma entabeni noma kuphi wayengafani nomuntu ngishamehlakhe ayixakile ubaba ilanga kwakuumuntu ohlala ethule ngaso sonke isikhathi wayengahleki wayengakhuluma wayehlala ethule wayekhuluma kuphela uma kufanele ukukhuluma and mayekhuluma wayekhuluma ngokushumayela kuphela ubunteya nani into nje yayingekho kuyo kodwa ke ngiqala phakathi indaba ubaba ilanga uzalwa ubaba mkhulu wazalwa mhla ka 24 kuJulayi ngo1904 eNtabazwe ngo1914 kwakhiwa umuzi wasekuphakameni ungakapheli ubaba mkhulu wayesehamba eyobalanda eNtabazwe eza nabo lapha eNatal ngicabanga ukuthi wafika ubaba la eNatal uma ngaphosisi angisazi noma wafika eneminyaka ewu12 noma ewu13 or so kodwa nawayezale ngo1904 wafika lapha eNatal ngo1914 ngenkathi eselapha eNatal wafunda ezikoleni ezincane khona lapha eNanda i-secondary education yakhe wayenza eManzimtoti waqeda eManzimtoti i-university degree yakhe wayenza eFort Hare wayenza nanobuthisha ngazi ukuthi uqala bakuhamba kanjani but by profession he was also a teacher with a BA degree wabuya bazosebenza eManzimtoti College waba uthisha eManzimtoti College akuthathanga ngikholwa ukuthi wayethatha iminyaka emithathu ewuthisha wayese enziwa uprincipal eManzimtoti College ngaleso sikhathi abantu nje ababeko BA babe bancane kabi abantu nje abangathiwa umuntu omnyama wayengaphathi iManzimtoti kwakuyinto very rare kodwa ngake ngathola enye imagazini ngangisafunda ama secondary ngicabanga ukuthi high primary school
kwakukhona imagazini yothisha yayibeka wonke umlando wothisha leyo magazini angisazithiwa negama lawo ngase ngithola isithombe sika baba ilanga lapho esewuprincipal kuthi ke la ngezansi abazange bambiza ngegama ngabona nje ukuthi ubabila bathi lo muntu wathi ewuthisha kwabonakala ukuthi akafani nabantu uthathele isimo sikayise wayesenziwa uprincipal kodwa bengashila igama lakhe babhala kanjalo nje ubaba ilanga wayemuntu kwasekukhuleni kwakhe ongafani nabantu noma esewuthisha wayengafani nabantu noma esewu-principal wayengafani nabantu njengoba namanje nimbona nje ukuthi akuseni umuntu ofana nabantu ithi ingilosi kithi ngelinye ilanga ubaba ilanga wayesina esina nensizwa eseyibhungu ubaba mkhulu ehleli nabelungu basebethi abelungu uthi umntana wakho lo kwenziwa yini pho lo muntu engabanayo itexture yabantu abamnyama efane nama-Arab ngoba wayefana ne-Arab ithi ke ingilosi wayesethi ubaba mkhulu phela uNkulunkulu umuntu umnikeza umzimba owuthandayo kodwa lo akusiyena owakwaShembe kodwa ngowakithi ithi ke ingilosi badideka belungu ukuthi usho ukuthini mayethi lo akusiyena owakwaShembe kodwa ngowakithi kodwa ubaba mkhulu in short wayezama ukuchaza ukuthi lo akusena umuntu wasemhlabeni kodwa umuntu wasezulwini amen njengami mhla ubaba esehambile emhlabeni ubaba inyanga yezulu wabiza abantu ababefunda naye ukuthi besichazele ukuthi ubaba ilanga kwakumuntu njani yathi inyanga yezulu nina nizosuke nikhuluma into engezwakali kodwa ngifuna abantu ababe bekhula naye befunda naye benichazele ukuthi kwakumuntu njani mangisakhumbula kahle ngoba into endala kodwa kwakhuluma umfundisi uDr Sikhakhane lo oyifounder ye-Ecumenical Center esePietermaritzburg kwasekukhuluma uprofessor Ngcobo ukhona uprofessor owakwaba khona la kodwa abaningi bengeke bemazi ngoba sewanayo wahamba emhlabeni kodwa yilabo bantu bakhona abanye abakhuluma kodwa nje nganaka lokhu ka Dr Sikhakhane noka Professor Ngcobo uthi uprofessor Ngcobo lo muntu lo olele lapha angimazi ukuthi kwakumuntu njani othi ngenkathi ewu-principal eManzi Mtoti College ngangiwuthisha kanye naye othi kwathi ingane ibhukuda kwase kuminza enye intombazana iminze zibeni ithema le ntombazana isiminzile ezibeni sasesihamba siya e-office siyotshela uthisha omkhulu ukuthi sekwenzeke ingozi sekunengane engene ezibeni yamenza uthi ke uprofessor Ngcobo wavela wathula nje usibuka uthi sakhuluma saze sabuyela emuva engazange wasiphendula uthi sathi mase office kodwa wathathwa phi lo muntu onenhliziyo ebekanje singafike sizobika ukuthi ingane icwilile
umuntu uprincipal vele enganake ibhale liqhubeke kuleyo nto yenzayo uthi kwathatha isikhathi uthi avele yabonakala ingane iphuma ngaphansi kwamanzi iqhashiwa lapha ithema iqhasha iya lapha naye sithi uphi uthisha omkhulu bathi hayi uthisha omkhulu akaze efike yathi kodwa kade ngikhishwa uye lapha ngaphansi uthi baxakeke uthisha ukuthini uthi basebehamba be-office futhi esalokho eyihlela lengazange ngakhulu uthi bafike bamtshela ukuthi hayi thisha omkhulu ingane siyiphumile esizibeni kodwa ithi ikhishwe uwe uthi wavela wathi baba kanti njengoba benizombikela benisho ukuthi ngenze njani wavela wathula waqhubeka wabhala manje na-ke ileyo ndaba engayizwa ngoprofessor owayefundisa naye echaza ukuthi ubaba Ilanga was another person kodwa mhlawumbe kube ngamana azothi ngabe ngidwaye uNkulunkulu uDr Sikhakhane wakhuluma uma ngikhumbula kahle kwakuDr Sikhakhane impela uma ngenze iphutha uthi ke uDr Sikhakhane safika la kulomuntu singabafundisi sizotsheleka imali yokwakha ibandla sasimtshela ukuthi soyibuyisa ngesikhathi esithize nangempela wayese uyasinikeza yonke imali uba sakhe ibandla sithema sesibuya okwesibili sesilethe imali sasesithi siyaxolisa ngoba sasiwu4 kodwa sesibathathu sathi omnye uza kwethu akaphathekile kahle usesibhedlela uthi wayesethula wathi hayi akekho esibhedlela usehambile emhlabeni nangade edlula la wakhomba isandla wathi hayi akasekho emhlabeni nangedlula la uthi baxakeke ukuthi uthini lo muntu uthi uma befika emakhaya bathola itelegram eshoyo ukuthi lo mfundisi usehambile emhlabeni and basho sona lesi sikhathi lapha ubaba Ilanga ethena nangedlulana bathi ke laba bantu owangayiwa amaNazaretha ababe ngabangani bakhe ngoba no Dr Sikhakhane babefunda naye bekwi same age bathi ke lo muntu lona lokho wakhula kwangasiyena umuntu ngiyakwazi ke nami lokho angifuni kodwa ukukhuluma yami indaba ngoba ngifuna ukukhuluma indaba yakhe ngisho ukuthi ke ubaba Ilanga wahola ibandla emva kuba eseprincipal wayesehamba ubaba mkhulu uthe mayesehamba ubaba mkhulu esehambile ubaba mkhulu kwasekutholakala ukuthi kuyiwill uthena ubaba mkhulu ibandla aliholwe nguye wayesephoqeka ukuba eyeke esikoleni ezohola ibandla lamaNazaretha ubaba Ilanga inkathi ehola ibandla lamaNazaretha waye umuntu wesimanga ngoba wathatha zonke izinto ezazenziwa ubaba mkhulu ubaba Ilanga akazange wathi ehola ibandla lamaNazaretha wayeseba nemoto wakwabathatha isikhathi eside enganayo imoto ehamba ngenyawo naye njengobaba mkhulu wayehamba yonke indawo ngenyawo ehamba eShumayela ngenkathi sethenge imoto ubaba Ilanga wayefike kulaye kuthi imoto isilayishile bese layisha amantombazana bese ehamba ngenyawo waye ehamba yonke indawo ehamba eShumayela personally njengobaba mkhulu wayehlale ethandazela iziguli
kwakuthi makuphuma isabatha bese ngena inkonzo yeziguli ebathandazela abantu physically one by one anilutho wona uyabona indlu yesonto ekuphakameni uthi ingakanani kwagcwala abantu abaziguli khona nami ngake ngangena enkonzweni yeziguli kababa kodwa ngangihamba nomama ngangisemncane wathi uma ngabe eseza esesendlini nitshelwe ngamadimoni ukuthi useyeza uyowezwa ngoba sekhala uma eke wangena uyokuzwa isimangaliso ngasikhathi ke amadimoni ayesakhala nina ngicabanga amadimoni asakhala wafika ethule kuba njengale yantombazana kuyakhalwa lapha kube sengathi uyaphefumula ethi nenkathi ephefumula umoya wakhe uyoshawa wonke umuntu kuwe phansi abantu bekhale beginqike ngokuphefumula nje kwakhe wayethandazela nge-walking stick efike ekuthintela njalo efike ekuthintela uma ekuthinta lapha lizokhuluma idimoni likhuluma indaba lisho ukuthi njengoba lilapha lifike kanjani lizokwenzani liubani livalelise liphume eze komunye zonke izifo zazikhuluma hayi ukuthi into engizwa ngendaba nami ngake ngaba khona ubaba ilanga elukhuzo basethemba limbe mhla ungibona ubaba ethandazela nomama wayenedimoni wavuka idimoni ethandazele uma ngabe kuvalwa umhlangano ubaba ilanga wayengahambi nomhlangano wayehamba yedwa futhi wayengazi ukuthi uhambe nini uma umhlangano uzophuma kusasa kwathi kwakuye ukuthi kusa kuyasubaba kasekho sehambile noma uphuma umhlangano esale uyoqhamuka eseyedwa wayengahambi nomhlangano wayehamba nje no driver nentombazana ezobe imbhekile and ngikwazi kakhulu lokho ngoba ngaleso sikhathi umuntu waye ehamba nayo ubaba umama azikho ezinye inganekwane esake saxoxelwa zona ngaphandle ukuthi sixoxele ngobaba ilanga sixoxele ngobaba mkhulu ngoba umama waphila nalabo bantu kakhulukazi ubaba ilanga ngoba umama kwakuyena owayesekhishini ephekela ubaba ilanga emwashela emayinela enza yonke into noma bekufika amantombazana uyena owayegada ukuthi ubaba kwenze uphila kanjena kwenzeka ukuthi nokuthi so umama wayihlala nje kubaba ilanga noma ngabe uyapi noma ngabe kofica amakhosazana phambili azolekele azongena ekitchen kodwa umuntu ubaba ilanga wayehamba naye kwakumama ngakho ke ngenxa yokuthi umama wayehamba nobaba ilanga ngazi izinto eziningi kakhulu ngobaba ilanga ubaba ilanga njengoba ngisho ngithi wayehluka kakhulu kulabo shemba bakhona manje ubaba ilanga ukuthi uyinkosi yamaNazaretha akusiyona into eyavele yasho ngamaNazaretha yasho ubaba mkhulu wathi ubaba mkhulu uma esezohamba emhlabeni ngoDisemba wathi isikhathi sami sesiphelile inkosi sifuna ukuhlala ehlalweni wasuka ehlalweni wahlala phansi kuyilokhuza kuyilathi wenza inkonzo ehleli phansi kuyilathi enelisiwe wathi inkosi sifikile
waqamba isihlabelelo 218 saqanjwa ubaba mkhulu sele 6 months ukuthi ubaba ilanga ukuthi ubaba mkhulu ehambe emhlabeni wasiqamba ngoDisemba 1934 wozani we mazulu awesibonile ayinkosi yethu ake wozani we mazulu awesibonile Enkosi yethu asivela thina welizwayo sibonile inkosi yethu asivela thina welizwayo sibonile inkosi asivela thina welizwayo sibonile inkosi yethu asivela thina welizwayo sibonile ayinkosi ahinhle kangaka abewe mazulu sibonile ayinkosi yenhle kangaka sibonile ayinkosi thina sivela welizwayo sibonile inkosi yethu thina sivela welizwayo sibonile ayinkosi lesihlabelelo saqanjwa ubaba mkhulu sikhuluma ngobaba ilanga njengoba nje sithi ubaba ilanga inkosi yamaNazaretha ukuthi uyinkosi yamaNazaretha kwasho ubaba mkhulu hayi ukuthi wayiqamba kodwa noma sekushiwo ukuthi inkosi ilanga kodwa akuzange ngoba ititle yakhe leyo kwakusho thina ukuthi inkosi kodwa hayi ukuthi kwakuyititle yakhe ngokwetitle yakhe wayengumfundisi ngisho ebhala wathi Reverend J.G. Shep akaze ebize ukuthi inkosi nobaba inyanga izulu akaze ebize ukuthi inkosi sasiye sisho sithi inkosi kodwa akaze ebize akaze kube ititle yakhe lokhu ukuthi abaholi bamaNazaretha bebizwa kuthiwa inkosi kwaqala kubaba uThingo nakulaba mntwana asebekhona basebe namatayitile ukuthi bangamakhosi noma ubhala uthi inkosi usibanibani kodwa akusiyona ititle yamaNazaretha akusiyona nobaba mkhulu akakaze kubizwe kuthiwa uyinkosi as a title kwakuthiwa umfundisi noma umprofeti ubaba ilanga ke kodwa ukuthi uyinkosi ngokwasezulwini kwasho ubaba mkhulu so uma sithi ubaba ilanga inkosi yamaNazaretha sithi inkosi yamaNazaretha njengoba kwasho ubaba mkhulu ukuthi inkosi yamaNazaretha njengoba sisho sithi ubaba mkhulu sithi ubaba mkhulu ngoba ukuthi ubaba mkhulu wathi uthe mayefika ezulwini wafica sekuthiwa ubaba mkhulu wayese ebizwa ngokuthiwa ubaba mkhulu hayi ukuthi ubaba mkhulu into nje zibongo wayiqanjwa ngabantu cha
nokuthi ubaba ilanga unkosi ilanga akuzona ibongo noma ukuhlonipha okwenziwa abantu kwasho ubaba mkhulu ukuthi inkosi yamaNazaretha kwasho ubaba mkhulu inkosi ngisho ukuthi ke ubaba ilanga wayenza yonke into eyenziwa ubaba mkhulu wayesina esina ngisho sengumholi esina phakathi kwensizwa ubaba wami njena ovelemi wayeshaya imfengwane indweba uyena owayesina nobaba mkhulu ngisho engakaba umholi noma esewumholi ngenkathi engawumholi wayebizwa ukuthiwa unkosana ngoba bonke abantu bakwaShembe manje sebethi bafuna ukuthi wayinkosi kodwa wayebizwa ukuthiwa inkosana ubaba ilanga wazi waqala ukubizwa ukuthiwa uyinkosi uma esewumholi ubaba mkhulu kodwa yena wayebizwa ukuthiwa inkosana ethandazela ma eshumayela asikho isikhathi baba mkhulu lapho ubabila ngoyengashumayela naso ngolesithathu kwesisikhathi intambama ehamba yoshumayela uma ngena inkonzo yokulala ngolesithathu eshumayela kuzoshaya u10 ebusuku ngolesihlanu uma ngena inkonzo yesabatha wayeshumayela kwesikhathi eshumayela kuze kube sebusuku enkonzweni yasekuseni ubaba ilanga wayeshumayela kodwa kwesikhathi enikeza abantu ebekhona kodwa esontweni kodwa enkonzweni yasemini wayeshumayela nje right through so njengoba ngishumayela right through enkonzweni yasemini ngenza lokho okwakwenza ubaba ilanga ngoba ngithunywe uye naye akakaze kwenzeka ukuthi kube khona inkonzo yasemini ephathwa ngumuntu ephathwa ubabila right through neza sekuseni ziphathwa ubabila ngubabila ngayekwazi ukuphatha inkonzo kusukela ekuseni kuze kushaye o3 ntambama kugcine kungazange yaba khona ningaphumi nje ekhuluma kuze kushaye o3 ntambama ekhuluma futhi ekhuluma kahle engajahile futhi lingashi izwi but ekhuluma seriously ubona ezincwadini ezibhalwe umnyando ukuthi ubaba ilanga wayekhuluma kanjani ekhuluma isikhathi eside kangaka yonke ingqondo yakhe was for heaven ayikho enye into ubaba ilanga owayicabanga ngaphandle kwendaba kaNkulunkulu wayenganteki wayengenzilutho ngisho esakhula njoba kwezinye inkonzo ethi angaze ngibe nomngane wayengenawo umngane akakho umuntu wayemngane kababa ilanga uma ngabe ephuma wayephuma ehlale yedwa kungababikho umuntu oza kuye ngisho unkosikazi wakhe ngeke eze lapha nohleli khona ngisho ingane yakhe ngeke ize lapha ehleli khona ngisho abafundisi noma abashumayo noma abafundisi bayesaba kodwa uma kuke kwenza nje oyedwa wenza ilukhuza sesosondela ke sonke sesiyobika kodwa nje ukuthi uvela uqhamuke nje udonguzela uze kubaba ilanga yokukhunduleka ngoba ubaba ilanga wayenolaka ethule nje nolaka ngangambona ephakameni wayenikeliswa ngamathi ngabona iqalaza ngapha nangapha wakhomba indoda lapha wathi wena so wathi ikude wathi uzeleni lapho uphuzile uzeleni lapha hamba yaphuma indoda yabaleka ikude ayikho into ubaba ilanga owayenyanya njengotshwala ayikho into enyanya njengotshwala uma ungase ufunde intshumayelo zakhe eziningi zazikhuluma nje ngokuthi umuntu nje ophuzile ubaba ilanga wayemenyanya ngendlela esimangaliso ubaba ilanga was very strict ekushintsheni umthetho kaNkulunkulu ngesikhathi sikababa ilanga just like isikhathi sikababa ubaba mkhulu amaNazaretha ayaziwa njengabantu abangcwele abantu ngisho ukuqasha kwakuye kuthiwa uma ngabe ufuna ukuqasha umuntu ophilile ufuna umuntu wakwaShembe ngoba amaNazaretha ayingayiyo lento ayiyona kwangabantu
abayihloniphayo kungabantu abayazi indaba kaNkulunkulu kodwa bengafundile kodwa nje uma umNazaretha uthembekile ngisho belungu ngisho ngakufunda incwadi zabelungu bakutshela ukuthi ngasikhathi amaNazaretha makwakufuna umsebenzi kwakufuna umuntu oyinazaretha kodwa yonke into yayingenzeki automatically. There was teaching behind it. Hayi ukuthi kwakwenzeka izinto nje. Ubaba ilanga uyena owathatha indawo kababa mkhulu completely. Uyena owasifundisa ngoNkulunkulu completely. Njengoba sifundiswa ingilosi nje. Ubaba ilanga wayenza leyo nto. Uyabona njena you are an example yokuthi amaNazaretha ayenjani ngesikhathi sika baba mkhulu. AmaNazaretha ayenjani ngesikhathi sika baba ilanga. The only difference ukuthi mhlawumbe nina senifundisiwe futhi ngezinto eziningi because of the time. Kodwa when it comes to indlela yokuzithoba, that is what you are supposed to be. Fanele uma umNazaretha lapha wazi ukuthi umNazaretha ongaphansi kwababa ilanga. Ngoba wathi ubaba ilanga ngakhela indlu kaJehova. So leli bandla leli ngelika baba ilanga. Nifisa ukuba just to give some few quotations from his teachings. Ngifuna ukuba ngifunde encwadini kaMnyandu ku page 69 lapho kufundeka kanje. Into yinye esihlangene nayo. Into yinye esihlangene ngayo. Indlela kuphela eya ezulwini. Ayikho enye. Sihlangene ngendaba kaNkulunkulu. Ngendaba yokuya ekhaya. Akukho lutho kimi olungijabulisayo uma nginibona ngaphandle kokuthi ningabantu abazamayo ukwenza intando kaNkulunkulu. Ningabantu abazamayo ukukholwa. Usho baba yila. Uthi njengoba silapha njena sihlangene ngendaba kaNkulunkulu. Ayikho futhi into ehlangene ngazo ngaphandle kwendaba kaNkulunkulu. Sihlangene ngendaba yokuya ekhaya. Sihlangene ngendaba yokuya ezulwini. Ukuthi sizoya kanjani ekhaya. Yini ofanele siyenze masifuna ukuya ezulwini. Usho njalo baba ilanga lapho. Page 61 uthi ningaduki maNazaretha. Akukho lutho esize ngalo lapha ekuphakameni. Akukho umsebenzi esibuthene ngawo. Asizile nokuzosonga, nokuzothandaza, nokuzobonana kodwa, nokuzobonana. Kodwa siyahamba. Singabantu abahambayo. Asihleli siyahamba. Sithwele imithwalo, siya ekhaya, siya ezulwini. Ukuza kwethu lapha ekuphameni sifuna indlela eya ekhaya ezulwini. Akukho lutho ke okunye esize ngakho. So you can see ukuthi ubaba wayekazi kanjani uqoqa indaba yonke. Yabo enikeze itheme yokuthi you can come with this and this and this. Kodwa itheme yakho ukuthi sifuna ukuthi mase sifa siye ezulwini. Sifuna ukuthi mase sifa siye ekhaya. Le ndawo njengoba sihlangene lapha nje singakhuluma izinto eziningi but at the end ezizosilidela ukuthi sikwazi ukungena ezulwini. And that was the teaching zika baba ilanga ukuthi itheme yonke yokukholwa is about izulu ukuthi uma ngenza lokho ngizongena ekhaya. Uma ngenza lokho ngizongena ekhaya. Uma ngenza lokho ngizongena lapha ekhaya. Hayi ukuthi sizosonta, no. Sizofuna indlela yokuya ekhaya. Usho njalo uNkulunkulu. Uthi sifuna
sifuna indlela yokuya ekhaya ave sifuna indlela yokuya ekhaya ave kuJehova inkosi yethu umdali Kajehova inkosi yethu umdali indlela usho njalo ke ubaba ilanga uthi njengoba sihlangene nje asizili kuzosonta asizili kuzobonana asizele lutho kodwa sizofuna indlela ekhaya amen uthi ke sifuneleni abathunyiweyo ukuhola abaningi njengoba ngiphambi kweni njena ngithunyiwe ukuthi ngihole siyezulwini ngoba ayike enye indawo abantwana abasekuphameni hlangene ngahlangene indaba yasezulwini ukuthi sizobuya inezulwini ngoba ikhaya lethu kusezulwini amen that is the theme yokukholwa konke uma ungathi uyakholwa kodwa ungayibuki le theme yokuthi ngifuna ukuya ezulwini ukukholwa kwakho ku-useless yonke into yokukholwa kwakho njengoba eshuba wethu ahlangene ngalutho asizobonana ukuza kwethu lapha sihlangene ngokuzobonisana ngendlela yokuya ezulwini ku page 8 uthi ngikhuluma ukuthi uma kwakungadingeki lutho ekukholweni uShembe uNkulunkulu wayengeke athumele uShembe lapha ezweni lakithi kodwa uma uNkulunkulu ethuma uShembe emhlabeni wamthuma kulolo lelizwe labefundisi bezinkolo akamthumanga le emahlane lapho kungekho khona abefundisi uma uNkulunkulu wayengakusoli ukukhonza kwethu kulezi izinkonzo wayezomthuma kwezinye izindawo ongezona zamaweseli amaluthela namasheshi izinkonzo ezihlakaniphile uthi ubaba ilanga uma ngabe ukuhamba kwethu kulezi inkolo kwakuqondile wayengeke uNkulunkulu ethume uShembe emthume ezinkolweni eziqondile kodwa wamthuma ngoba ebona ukuthi lokhu kukholwa kwamasheshi namaweseli namaluthela noma bezinkolo ezihlakaniphile kodwa abahlakaniphele ukuya ekhaya abahlakaniphele ukuya ezulwini
uthi ubaba ilanga ubaba mkhulu uNkulunkulu wamthuma kulo lelizwe linabafundisi beinkolo ezihlakaniphile ngoba wabona ukuthi lezi inkolo ezihlakaniphile kodwa ayihlakaniphele ukuthi zise umuntu ezulwini azazi lutho ngalokho wayesuthuma ubaba mkhulu. But today le ndaba yokuthunywa kababa mkhulu ethunywa uNkulunkulu ayisekho. Alisekho leli ivangeli lokuthunywa ubaba mkhulu ethunywa uNkulunkulu. Ubaba mkhulu sekuyena uNkulunkulu futhi nobaba mkhulu akaseyilutho. Abantu asengaba uNkulunkulu yilaba bamanje. Kodwa ngenkathi kukhona ubaba thina safundiswa ukuthi ubaba mkhulu uthunywe uNkulunkulu njoba ekhuluma nje. Ku page 81 uthi ubuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu wazenzela yena. Into yakhe le akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu nabefundisi basePhamini akusiyo eyabo ngekaNkulunkulu. ubuNazaretha asikhono bethu. ubuNazaretha akukhono kaShembe. ubuNazaretha akukhono kwamadodana kaShembe. ubuNazaretha akukhono kwabafundisi. ubuNazaretha ngokaNkulunkulu yedwa. Ubaba ilanga uze ekhothe isihlabelelo 73 lapho esithi khona ngiyakholwa kuyise umdali wezulu nomhlaba. Ethi uNkulunkulu seze wahloba kathathu ngalokhu uNazaretha unyaka umunye kumazulu onke. Thina si umhlobiso kaNkulunkulu. Uyabona uma ngabe unengubo ehlobisayo uthi mawuphuma uyigqoke uhloba ngayo. Kodwa ingubo isuke ingayiyo yalapho yakhona. Kodwa wena uhloba ngayo. So nathi uNkulunkulu as amaNazaretha uhloba ngathi. Uhloba ngobungcwele bethu. Yabo. That's why kufanele njalo sigeze hayi umzimba nje. Kodwa yonke isenzo sakho sibe usenzo esiqondile sokugeza ngoba uNkulunkulu uyathi mase ehamba amazulu onke unyaka omunye ehlobe ngawe ekuthathe wena eyotshengisa amazulu ukuthi niyangibona ukuthi mina nginjani ehlobe ngani. Usho njalo baba uShembe ukuthi thina uhloba ngathi uNkulunkulu akumazulu onke unyaka omunye. Ngakho ke kufanele wazi ukuthi uyingobo yokuhloba uyinto enkulu ezulwini as long as uziphethe kahle. Ku page 82 uthi kodwa ukuphakama lobo akusikho kwenu, akusikho futhi okaShembe lo obonwayo, okaNkulunkulu, okaShembe osezulwini, okaShembe owakuqala lokhu kuhamba. Uma ethi ke ubaba ilanga ukuphakama nobuNazaretha ngokaShembe osezulwini, okaShembe owakuqala lokhu kuhamba, usho ukuthi ubuNazaretha ukababa mkhulu. Kodwa uma ethi uShembe ubuNazaretha ukababa mkhulu ubuye echaze ethi umfundisi waleli ibandla ubaba mkhulu. Kodwa umnikazi ngempela ubuNazaretha uNkulunkulu. Amen. Ngoba ku page 82 uthi uma sikwenye indawo singabe inkosi yakuleyo ndawo, kodwa nina eyenu inkosi ayibona nguNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Amen. Kusho baba ilanga uthi amaNazaretha kananye inkosi. Inkosi yamaNazaretha ayibona. Inkosi yamaNazaretha uNkulunkulu kuphela, ayikho enye. uNkulunkulu kuphela. And you can see ukuthi ukube this kind of education continued ngabe amaNazaretha angenye into. If only amaNazaretha azi ukuthi
inkosi yethu uNkulunkulu ngabe kasile. Sina ngoba ubuNazaretha simephucile uNkulunkulu sakwenza kwaba ngokwabaholi bethu. Kodwa uthi baba ilanga noma singasekho thina emhlabeni. Uthi ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini noma singasekho thina emhlabeni nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu lomzi wasephameni akusiwo owomuntu. UMnazaretha akusikho komuntu. Uthi ubaba ilanga noma singasekho thina emhlabeni nikukhumbule lokho nikufundise lokho ukuthi ubuNazaretha akusikho komuntu. Leyo nto leyo nigcizelele noma singasekho thina emhlabeni. Kodwa manje uma usuthi ugcizelela leyo nto kuba sengathi uyihlubuka. Uma usugcizelela ukuthi ubuNazaretha ngokaNkulunkulu kuba sengathi usuyihlubuka. Kodwa sikhuluma ngendaba eyafundiswa uLukhuza. Ubaba ilanga naye efundisa ngento eyayifundiswa ubaba mkhulu. Nizwile ngesonto elidlule ukuthi ubaba mkhulu igcizelela kanjani indaba kaJehova. Ezithi ma abantu besusa kuJehova akusho lutho ukuthi silwe nabo masilwela uJehova. Ngakho ke ngiyafisa nalabo abafikayo abangazi ukuthi lo muntu lo kwangumuntu. Sake saba nomuntu onje emhlabeni. Umuntu ongazi ukuthi umuntu kanjani. Angithanda uqamba amanga ngizange ngaze ngabelieve ukuthi ubabila ngengahamba emhlabeni. Because angizange ngaze ngambona ukuthi umuntu. Kodwa ke angizange ngaba nale teaching ukuthi uNkulunkulu. Kodwa ngangibona ukuthi umuntu wasezulwini. Ngambona umuntu wasezulwini. Kodwa hayi ukuthi uNkulunkulu. Ukuthi umuntu wasezulwini mina ubaba ilanga wayengithanda kakhulu. Ngijwayele ukukhuluma indaba yakwaDlangezo. Lapha kwathi kune strike ngo1973. Ngavele ngambona kucela ama students emaningi nje basebaningi nje siseholo stadisha. Ngezwe ngishawa uvalo. Kathi ngiyabheka odongweni ngambona sehlele odongweni ithule nje. Ngalesikhathi ama TV ayingakabikho. Kodwa ngamfasa njengomuntu umbuka kuyilokuzwa kuyibiscope. Ngathi hawu baba. And ethukuthele ngibona ukuthi uthukuthele. Ngazi ukuthi uthutheleleni. Ngavele ngacela kulo wayephethe ngaphuma ngahamba ngaya etoilet. Ngathi mangithi ngiyaqala ukuthi ngithandaze ngise etoilet wavela wakhuluma lapha elokhuze netoilet. Wakhuluma sengithethisa. Wathi uhlanganiswa yini nalabantwana? Awazi ukuthi wena weDinazaretha la. Awazi ukuthi mabefa othisha wena wethu akwazi ubasindisa. Phuma la. Hambe usindise uthisha. Kade ngijabula ngekanye neJudeni sitoyitoyezela lesitoyito yamanje. Sitoyitozela uthisha. Kodwa kwaphela ngaso leso sikhathi kwaku8 ebusuku. Ngaphuma ngicabanga ukuthi ngiyahlanya. Ngoba I did not believe myself ukuthi yini le ngiyibonayo. Kodwa kwathi ngo8:10 lento engade ngiyibona ngayibona isiyenzeka manje physical esikoleni. Ngoba ngalesikhathi kusho leyo nto ngangingazi lutho mina ngoba sasitatisha. Kanti khona ama students aphume kudala ayohlela ukuthi ebulalo othisha sebebhemene insango benza yonke into. Ngaphuma ngaya eyixukwini zama students secishe ugesi wenza yonke into. Ngithe ngibona wayeqhamuka lapha efaka ijazi lemnyama. Wathi meza kuma students esuke wazofika kimi. Wathi ngitheni bo? Ufuna ngila? Ngasuka ngahamba. Lesa strike azange saphela ngaso isikhathi. Sathatha almost a month. Kuthi mangabe kuphela
uma ngabe kade kuyodliwa ama-students engafuni ukuya emaklasini. Othi noma engafuni ukuya emaklasini bese ngibona mvele ngibone edlula phambi kwami. Mase edlula ke sengiyazi ukuthi ke sengonile mangihleli nalama students. Bese ngivele ngisuma ngihamba ngedwa. Ngenkathi ngisuma ngihamba ngedwa bese kuqhamuka amanye ama-students engilandele. So I ended up being the ringleader yezimpimpi. Ngoba sasibizwa kuthiwa zizimpimpi thina esiphikisana nale. Kodwa mina ngiholoba ilanga bengamboni abanye abantu. Kwathi ngelinye ilanga ngathola incwadi ephuma kuma-students amantombazana ethi sizoshawa ntambama ebusuku sitshawe izithuthuthi. Ngayithola le ncwadi kwathi onke lama-students abesengilandela angitshela ukuthi hayi siyashawa namhlanje siyabulawa namhlanje. Ama-students ke mayashaya kubulala. Bayakwazi abake ema-college ukuthi bakwenziwa njani. Ninisebasha niqhamuke kungasekho i-treatment ema-universities nasema-colleges. Kwaqala ngathi kuphela kwe-treatment. Bakubulawa. Ufe nya bulawa ama-students. Kwafana nasejele e-college. Nje exactly like ijele. Ngathi ngibona bethi asibaleke ngathi mina enze imbaleke. Bathi hawu banza sizokufa. Ngathi naye ukuthi aningazi ukuthi ngubani. Mina ngihamba nalo uNkulunkulu wayehamba noShadrach noMeshach noAbednego. Ngihamba nalo uNkulunkulu wayehamba noDaniel. Ngihamba nalo uNkulunkulu wayehamba noMose. Angisoze ngambalekela umuntu ngento eright. Ngathi mangingambalekela bokwazi ukuthi uNkulunkulu akekho. Ukuze bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kufanele ukuthi ngihlale ngibone ukuthi bazongenzani. Hey, kanti akukhulumi mina. Ngahlala, uyabona uhlale isikole sonke sizokubulala. Sebebaleke bonke. Ngathi ngiyabheka ngithola bonke laba enginabo sebebalekile sekusele mina ngedwa. Ijuteni zeza lapha na iqulu zisayihamba ihlabelela zize dormitory yami. uNkulunkulu kade kodwa wayengibonisa izinto. Zenza ziqulu zihlabelela amagama elokhuza umzabalazo zize empimpini zizoyibulala. Ngamkhumbula umfana ohamba phambili. Wathi maye kanjengananga umfundisi kimi wangibuka wathi hey chance akusiyena umpanza lona zathi ezinye student hayi kuthiwa yini superstition wahlehla wabaleka beza laba nabo befike bengibuke kwakusho kuphela lo ngakafiki ukuthi superstition kodwa mayefika phambi kwa babaleka bonke nalabo engangihlala nami eDometri baphuma bawulala kwamanye amaDometri baphuma bawulala kwamanye amaDometri ngingasewuyena lo mpanza angazi ukuthi ubaba wavela kanjani kodwa nje babe vele bethi hayi akusiyena umpanza lona laba bangakafiki bethi hayi superstition kodwa noma ubani mase phambi kwami wayengasho ukuthi superstition wayevele baleka babaleka bonke nalaba engihleli nami eDometri baphuma bahamba basala ngedwa kodwa ubaba ilanga owayefika kimi efika physically hayi ukuthi ngesibonakaliso efika physically njengoba kufika uhlaleleni nisho ukuthi ke abantu bayabekhathazeka ukuthi why all the time ngiye ngikhuluma ngobaba ilanga ngikhuluma ngobaba ilanga ngoba ngake ngabona umuntu oyisimangaliso kodwa futhi lo muntu lona engithanda ngingazi ukuthi ngalesikhathi wayesaphila hayi ukuthi wayengekho emhlabeni ephila ngo-1973 ubaba uhamba emhlabeni ngo-1976 wayephila kodwa ngibona sefika nje lapha esikoleni ezongibheka efike physically into esimangaliso ngelinye ilanga ngasuka eNewcastle ngifunde edlangezwa na yonke impahla yami ngafika lapha eDurban station ngayikhohlwa ngakhumbula ngowela uthukela ukuthi yonke impahla yami isale eDurban station
ngasangana ekhanda ngathi ngiya esiguqweni ngoba nganginesiguqo sami ngedwa ngathi ngesiguqweni ngathi ngiyaguqa ngiyathandaza ngavele ngakhala ngangakwazi ukuthandaza ngabuyela eDomet kwathi ebusuku ngabona kuqhamuka ukukhanya sihamba lesimangaliso somuntu baqhamuka ukukhanya ngambona ubabila ngasela wathi yini lekuphethe kanje ngathi mina baba ngilahlekele izimpahla zami wathi asambe sefuna baphuma nami uhamba nami ngiremember kahle ngihamba emkhathini ngisuke edlangezwa ngizala elokhuzini eDurban station ngihamba nobabila ngathi mangifika ngayifica ilokhuzi itrunk lami salokho hleli kwakungayile itrunk itrunk lalifakwe emotini kongisaba enye into egcwele ibhazama ezintsha wathi akuyona le ngathi wayesebiza umlungu wathi thatha le mpahla lena umbhekele yona wayithatha umlungu wahamba nayo wayesethi kusasa ubovuka ushayele lo mlungu ekufakele le mpahla esitimeleni wanginikeza inombolo ngaso leso sikhathi lapho ke ngangilele ngaphaphama ebuthongweni ngayibhala lezi inombolo ngayibeka lapha ngathi mangivuka ekseni I could not believe noma bengiphupha noma bekuyinto enjani kodwa ngathi mangiyafika ngayifica phela lezi inombolo zikhona ngahamba office ngafika ngathi ngicela ukuthi ngishayele le nombolo ngazi nokuthi ngishayela kuphi kodwa ngazi ukuthi inombolo yaseDurban nje kuphela bangishayela kwangena ucingo kakhulu umlungu ngathi hayi kunempahla zami engiyishiye lapha eplatform bayesethi umlungu izimpahla nje ngathi yes wathi hayi kulungile ngitholile ngizoyifaka esitimeleni kwathi kushona ilanga ngathi ngiya elokhuzeni kulaba abalanda impahla esitimeleni ioffice ngayibona nazo impahla yami siyitholakele ilayishiwe kasho ngathi hayi ushembe ngenye nomuntu ngenye so ilokhuza lento manje namina I was a scholar and as a scholar ngangiskola ngempela mina hayi ukuthi kancane ngangiskola nje into ngingahambelana nento superstition yonke into ngifuna ukuyilandela kahle ukuthi ngempela lento imi kanjani so kwasukela lapho ukuthi ngiyilandele indaba kaBabilanga ukuthi but how can this thing happen yenzeka kanjani lento ukuthi kube nomuntu onje kodwa at the end uNkulunkulu ungibonisile kwavele kwezingilosi yazohlala nami ngaqala phansi manje ngafunda ukuthi kanti indaba sezulwini njani kanti ingilosi ikhona ingilosi kanti umuntu nje yabo ziningi izinto engizaziyo Kosi sayelo
Asibheke Nkosi, uNkulunkulu wasekuphakame, uNkulunkulu washema, sibonga umusakho nothando lwakho Nkosi. Wena Nkosi usimemele ukuba size kwisikhumbuzo sakho. Sicela Nkosi ukuba usikhumbule nathi lapho ukhona. Usikhumbule ilanga namalanga, usikhumbule lomkhulu, usikhumbule inyanga yezulu. Leli bandla lakho lingafi, leli bandla lakho liphile. Usiphe Nkosi umoya wakho uhlale kithi. Uthi konke Nkosi esikwenza Nkosi sikwenze Nkosi njengoba kufisa wena. Ngelakho Nkosi igama manje iphathe. Amen. Nkosi sibusise.